Aikari amatura ma Tanzania Msabeni na Kalorine aria makite nyumba ciao hakuhi na rũĩ rwa Voi ni mathamitio mĩciĩ-inĩ yao ni mwaraho wa maĩ thutha wa rũĩ rũrũ kũihũra na kuna. Aikari amatura macio maugite mbura ĩngĩthiĩ na mbere no mekore matarĩ na wĩikaro kwa ihinda iraya, rĩu makĩũria thirikari kũmakinyĩria ũteithio wa irio amu irio iria mareigire nĩ irathũkangirio ni maĩ. Kitu saa saba, saa kumi, kufika saa kumi na nusu hivi ndio maji ametupata tukiwa kwa nyumba. Hapo ndio kidogo kijaribu kimbizana ni msha watu naelezee kwamba kuna maji yamekuja kwa sababu wengi walikuwa bado wako kwa usingizi. Hivi watoto wetu wengine tumewekelea juu ya makabati. Maana ndani hakukaliki, hakuingiliki. Kuanzia usiku saa 10 tuko nje mpaka saa hii. Hatujakunywa hata chai hivi. Naomba serikali watuangalilie mahali tunaweza wakatupeleka tukaishi mahali pazuri. Thina ta uyu no thiete na mbere kaunti-inĩ ya Tana River mwena wa Tana Delta kuria makiri ma aikari mathamitio mĩciĩ-inĩ yao nĩ mũiyũro wa maĩ na angĩ kũhingĩrĩrio ũndũ matangiuma kuria marĩ. Kuna watu wengi ambao wamebaki pande hii ya Mnazini. Ukiangalia unaweza dhania pengine hakuna watu, lakini watu bado wako pande hiyo. Kuna sehemu ambayo iko juu ambapo watu wamehamia. Gikundi kia Mutharaba Mutune kiria gikoretwo muhari-inĩ wa mbere guthara na guteithĩrĩria aikari ariothe mahutĩtio nĩ mũiyũro ũyũ kiugĩte kũrĩ na mĩhĩnga mĩingĩ rĩraritũhia uheani wa ũteithio wa ũhonokania wa andũ arĩa marĩ kũndũ kũhofanĩirio nĩ mũiyũro, ũndũ ũrĩa ũrathararia na gũcerithĩria ũteithio rĩrĩa ũrabatarania. Tunashuka na boti yetu. Mara ya kwanza tulijaribu kwenda kuwatafuta ili kuwaokoa, lakini hata sisi tulipotea, na tulipotea kwa sababu mto sasa umevunja kingo zake. Kwa hiyo inakuwa una sehemu kubwa sana na ikawa ni usiku, ikawa ni vigumu kuwapata. Abuge ere MCA na dogi 15 aria mahofanĩirio nĩ maĩ thutha wa gatarũ kao kũhofanĩrio nĩ maĩ me mĩhang'o-inĩ yao ya gũkinyĩria aikari irio nĩ mahonoketio. Kwa hiyo kufikia mwendo wa saa 7 hivi ndipo tulipoweza kuwapata wakiwa katika hali kidogo ngumu, kwa sababu walikuwa wameshinda siku nzima wakifanya zoezi la kupeana chakula na walikuwa watu 19 akiwemo mtoto pia. Ikundi kia Mutharaba Mutune kiugite uyu ni umwe wa mathina maria maratungana namo hindi ya mihang'o yao. Pia leo tumepata changamoto nyingine wakati tukitoka Mnazini, pia tumeweza kupotea tena hata sisi. Lakini uzuri ni kwamba tuko na wenyeji wa hapa na ndio wanaotuonesha njia. Murugamiriri wa Red Cross mwena wa Gĩcũa-inĩ Hassan Musa augite unyitanĩri-inĩ na honge no marathie na mbere na uhonokania thengia ya moritũ maya makiuria thirikari guteithĩrĩria makiria mihang'o-inĩ ĩno. Tunashukuru wale wote ambao walijitolea, wakiwemo jamii, wakiwemo mashirika tofauti, Coast Guard na ofisi ya OCPD na County Commissioner na pamoja na DCC wa wote. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithĩra wa Mwangi.